Non vuoi barangkali? Terbuka jawabannya. Rohaku di baik Yesus horsuk pe hutan di son na posdo rohaku di Tuhatai di basonang toktong rohako sonang di pasonang toktong rohako nang di haliangi si bolis peau nang ago honona muse nang mate Tuhaku mangolu mau utaki lungasai sasude sonandro di pasonang toktong rohako di pasonang toktong rohako di pasonang toktong rohako bab keninenami di son asiran Tuhan tong nama masu-masu sudah keluarga tinggal lain namanya rohaku di baik Yesus
Porsuk pe hutan di son na posdo rohaku dituhatai di basonan toktong rohako sonangdo sonangdo di pasonan toktong rohako nang di haliangi si bolis peau nang ago honona muse namate Tuhanku mangolu mau utaki lungasai sasude sonangdo sonangdo di pasonan toktong rohako sonangdo sonangdo di pasonan toktong rohako di pasonan toktong rohako ang giat mati juga nyari ibar porkat nyala kita bagar mohon dewi rono ni nadinggat di tengah-tengah muka mereka besarnya bagan dung sonang rohaku di bain Yesusi porsuk pe hutan di son na posdo rohaku di tu
sonang di pasonan tok tok rohakon di pasonan tok tok rohakon. Jadi ada orang itu bisa dibuting ke basam kolong mau nama ini keluarga besar Dung sonang rohaku dibai Yesus porsuk pe hutaon di son na posdo rohaku dituhatai di pasonan tok tok rohakon sonang sonang di pasonan